Dan mrmota. Zašto moraju filmovi da budu toliko prekomplikovani ponekad? Zašto ne mogu samo jednostavno da počnu? Nemojte me pogrešno shvatiti, Gospodar prstenova je nešto najgenijalnije na svetu. Ali ponekad čovek hoće tortu sa 7 slojeva, a ponekad hoće jedan jednostavan puding. I onda i u sklopu tog pudinga se možemo igrati i dodavati svašta i on može da bude prelep. Ali je baza jednostavna. Počinje jednostavno. Kao Dan mrmota. Film je režirao Harold Ramis, a glavnu ulogu tumači Bill Murray. Gospodin Ja sam faca Phil je novinar. On radi na televizijskoj stanici i bavi se prognozom vremena. Ali je veoma uobražen i sve se hvali da će on uskoro da ide na neku mnogo bolju stanicu. I onda ga pošalju u jedan gradić da tamo pokrije Dan mrmota. 1,000 people freezing their butts off waiting to worship a rat. Tamo odlazi sa svojom producentkinjom, koja je mlada i tek je počela da radi. Nju igra Andy McDowell. I sa kameramanom, koga igra Chris Elliott. He's out of his gourd. Na tom njihovom slatkom putovanju, on je jasno iznad njih. On njima stalno daje do znanja da talenat treba učiniti srećnim. Nakon što je otaljao svoj posao, on seda u kombi sa kolegama, naravno nije ih ostavio. Pokušava da se vrati u grad, ne uspe da se vrati u grad zato što je pogrešno predvideo da će Mećava da ode negde drugde. Zbog Mećave zatvore put, ne može da se vrati kući. Prinuđen je da spava u gradiću u bed and breakfastu koji je dobio jedini on, svi ostali su u nekom hotelčiću. Sljedećeg dana se budi, ali nije sljedeći dan, nego i dalje Dan mrmota. Well, it's Groundhog Day. Again? Sve što se nakon toga događa se u sklopu već ovoga. Nije bio dobar i sada mu se karmički krug zatvorio i ne može da izađe iz njega. Meni je veoma zanimljivo da je ovo film u kome glumac ima potpunu slobodu za improvizaciju. Bill Murray je ovde slobodan da radi šta god njemu sinulo, a njemu mnogo toga sine. Believe it or not, I studied 19th century French poetry. What a waste of time. I studied 19th century French poetry. La fille qui j'aimerais. You speak French. Oui. A s druge strane, lik u filmu isto ima prostor da radi šta hoće, ali njegova glava njega ograničava da radi stvari koje njemu ne donose ništa dobro. Don't drive angry. Don't drive angry. On ima ciljeve, on posmatra, danas uradi jedno, uči iz grešaka, sutra uradi drugo, preko sutra uradi treće i onda dođe do nekog cilja. To the groundhog. Always drink to world peace. Well, what should we drink to? I like to say a prayer and drink to world peace. Ali nije u stanju da vidi dalje od svojih želja. I za to mu je potrebno vreme. Često nekako ljudi ne budu zadovoljni kada dobiju ono što žele. Ja znam da ja prvi, koliko god ja želeo novi fotoaparat sa kojim ću ovo da snimam, kada budem dobio taj novi fotoaparat, ja neću biti ništa srećniji, niti će ovo biti mnogo bolje nego što je sada. Druge stvari moraju da se poprave da bi neke stvari, da bi nam se životi osetno promenili. Nakon određenog vremena, on uspeva da razume svet u kome se nalazi, uspeva da mu se prilagodi. What did you do today? Oh, same old, same old. I uspeva da funkcioniše unutar tog sveta i da ga zavoli. Bill Murray. Improvizovati se može tek sa naučenim materijalom, ne u nekoj praznoj vakumskoj situaciji. Ed Ryerson, I did the whistling belly button trick at the high school talent show. Bing! Film naravno ima i ljubavni element. Ali i ovdje on to vidi kao cilj, on to vidi kao planinu na koju treba da se popne i onda će on biti gore zato što je dobio ono što je hteo. Bill Murray je odličan u ovom filmu. U mnogo filmova on je takav da on stoji sa strane i sad on komentariše, on je ironičan, on je malo melanholičan, on sve zna bolje od drugih, a opet je tu negdje među tim drugima i on komentariše i komentariše. On ovdje ima potpunu slobodu zato što je svijet filma takav da može da radi kada god, gde, šta hoće. Ironičan Mrkud ubeđuje svoju okolinu da je transcendentalno biće. I am an immortal. Nešto što se meni u ovom filmu veoma dopada jeste da ni na koji način nije film pokušao da objasni šta se njemu desilo. Nešto čudno se desilo, nije bitno zašto se to desilo, kako je uspelo to da se desi. Samo se desilo, prihvaćeno je to čudno i pokušavamo da se iskobeljamo iz toga.
Od 1993. godine, kada je ovaj film snimljen, napravljeno je još više obrada ove teme. Ne bih većinu toga spominjao, osim jedne serije koja je nedavno izašla, The Russian Doll, sa Natashom Lyonne u glavnoj ulozi. Ta serija, glavna glumica je fenomenalna, karizmatična je, zabavno je gledati kako ona reaguje na tu situaciju i zato je serija odlična. I svet je prijatan, prijatno je biti u New Yorku gde se odigrava. I never lasted this long. Upoznavati taj ambijent. Ja generalno volim filmove koji imaju dobar ambijent. Ali, zahvaljujući njoj, serija je odlična. No ipak, originalnom filmu vreme nije oduzelo ništa na aktuelnosti. Nijedan njegov detalj nije zastareo. Tako da ga i dalje veoma vredi pogledati. Posebno možda u ova vremena kada nam dani možda ponekad jesu malo jednolični. Sada, meni ne pada na pamet šta bi bilo pre ovoga filma. Odakle su oni mogu da uzmu ideju. Ako nekome pada na pamet, neka podeli sa mnom u komentarima i ostale misli koje bi vam se stvorile u glavi. Vidimo se!